Zdravo, u prethodnom tutorijalu govorili smo o samoj strukturi aplikacije, a u ovom tutorijalu pokušat ćemo da objasnimo pojam komponente. U prethodnom tutorijalu izmenili smo našu app komponentu, a sada ajde malo da je podrobnije analiziramo. Znači, komponenta je pre svega jedna klasa. U ovome slučaju ona mora da nasledi defaultnu, znači React komponentu koja je importovana preko ovog ovdje gore objekta, a pored ovog komponent objekta importovan je i sam React objekat i to su neke osnove koje svaka komponenta mora da ima. Također nju moramo da eksportujemo i koristimo ključnu reč default i sam naziv naše komponente. Sada kad smo ovu komponentu eksportovali, nju koristimo u index.js failu. Znači ovdje smo je gore prvo importovali i evo ovdje vidimo naziv naše komponente i koristimo ovaj samozatvarajući tag i posle toga znači gađamo root element koji se nalazi u ovom index.html failu. Zatim svaka komponenta mora znači da ima ovu render metodu i koristimo ovaj return i u okviru koga se nalazi ovo što je nalik HTML-u, a to je jedan specijalni tip koji se naziva JSX. To je neka kombinacija znači između HTML-a i JavaScripta. Kao što smo vidjeli u ovom index.js failu koristimo znači ovaj samozatvarajući tag, a možemo da stavimo i neki HTML1 tag, na primjer. Ovdje ako upišemo test, osvežimo, dobili smo test, ali sada znači preko ovog principa ne koristimo komponente, što je znači u ovom slučaju nepotrebno. Dati ćemo našu komponentu. Sada svaka aplikacija ima jednu root komponentu, u našem slučaju to je ova app komponenta i u suštini mi ćemo u našoj aplikaciji učitavati druge različite komponente i ubacivat ćemo u ovu render funkciju, tako da ćemo stvoriti jednu strukturu sa više komponenti. Sada ja u Chrome imam instaliran React tool pomoću koga nam je olakšan sav development i ako njega otvorimo možemo vidjeti znači samu strukturu naše komponente. Ovaj program se zove React Developers Tool i njega, to je pre svega Chrome ekstenzija i njega možete da instalirate i na taj način sebi olakšavate development. Ovdje vidimo znači samu strukturu komponente, a kasnije vidjet ćemo propsove, stateove i ostale stvari. Eto, to bi bilo to za ovaj tutorial. Mislim da nisam ništa zaboravio i da smo se dotakli nekih osnova komponenti.